Identifikovano je prisustvo metaličnih ruda, rude crvenih boksita, čak i bijelih boksita, zatim rude olova i cinka. Identifikovano je prisustvo uglja u 2 basena, Pljevaljskom i Beranskom basenu. Takođe, identifikovano je i prisustvo laporca, arhitektonskog građevinskog kamena, građevinsko-tehničkog kamena, brojni drugi rudni potencijali koji nedvosmisleno postoje u Crnoj Gori. Ovaj dokument prati i strateška procjena uticaja na životnu sredinu potencijalne eksploatacije. Ono što je problematično kada govorimo o ova 2 dokumenta je što su u strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu podaci analizirani i date su određene smjernice kao i preporuke i ograničenja u odnosu na potencijalnu eksploataciju. Moje mišljenje je da do sada taj dokument nije ozbiljno tumačen i shvatan i prihvatan od strane onih institucija koje su bile zadužene za davanje koncesija i koje su upravljale dodjelom koncesionih, odnosno sklapanjem koncesionih ugovora. To dovodi do jednog konflikta u budućem postupku eventualnog i potencijalnog izdavanja dozvola, što može da donese štetu ne samo državi Crnoj Gori, nego na neki način može da dovede u zabludu i potencijalnog koncesionara.